Saneka pertama, titiang aturan suksema, majang ring ida sayang widiwasa, antu asung kertawara nugraha ida, titiang prasidang laksanayang pawiwahan piana titiang. Saneka pengkali, titiang aturan suksema, majang ring para ulaman sarang sami, sane sampun prasida rauh, pinggala sane becik puniki. Sadurung titiang lantur membebaosan, titiang kawitin antu pangandali umat. Om Swastiastu. Inggih, titiang mantah dados rerame sang sane alaki rabi. Wastan titiang iputu Agus Surya Saputra. Sane mangking titiang jagi anggayang piana titiang sareng kalih. Sane lanang mewastai madi angge makarya dados pegawai ring kantor camat. Sane istri mewastai madi Kartika makarya dados pegawai ring kantor camat. Mantun titiang niki saking Banjar Semo Bitra. Inggih, indik pemargin tresna piana titiang sareng kalih mawinang ragane sareng kalih sewai-wai mepadu aret ring genahne makarya. Sane mangkin jagi kalaksanayang upacara natah yukaon ring natah paumahan titiang. Acara memadik sampun kalaksanayang tigang rahina sane sampun kalintang. Majeng ring semeton titiang sareng sami ikang lunas mangdane denyang rawuhin ring paumahan titiang galah jam 7 wengi jagi kalaksanayang resepsi. Sane mangkin titiang jagi muningayang tetujon idadane rawuh mriki inggih punika dados saksi lan ngomolehan restu majeng ring piana titiang sareng kalih dumugi stata nemu rahayu. Inggih sane mangkin titiang lunas mangde idadane sareng sami ledang ngunggahan boga Samatra sane sampun kasiadayang. Inggih asa punika panyambrama titiang yening wenten bebaosan sanetan manut ring arsa titiang lunas ampura lan titiang sakeluarga aturan suksema. Inggih titiang sinep antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om.